Дробилардан қачақтақ спортсменлерге пауэрлифтинг көріңі ұтылыбыт Россия чемпионатын, онына Россия кубогын кайылақтары, призердары пресс-конференция бетілер. Күрақтахи аспыт күндерге Сочи қорақы ұтылынна Россия чемпионаты гардойды сүрбек регионыттан кытыннылар, оттан Россия кубогар барыта 36 регион представителері бастың атылар хен керістілер. Сақасырен сөмердемін хамандата бәтсетихилақты кытынна, ол күрдік Россия кубогар Владимир Баланец 4-9 келе яғынға бастықы местені Екатерина Бабанова 5 келеға 2 местені лылар. Россия чемпионаты гаралтон келе яғынға Игорь Сазонов бастата, Людмила Пахомова, оны Иван Халдеев үрін көміс металлилары хетістілер. Onlar kişi buldu. Mandık kartıyla babılanlar oğullar kolura, olğanın gıttanlar oğullar takallar buldu. Bu Россия kartıydır 14'ten hağlan уже oğullar gıttaktırın söpten. Onlar уже первые разрядten yühədir. Salgı toplayanlar? Salgı bu noyabrga Avropa var, ki manlı bıraktı.